Inkuru yihutirwa cyane y'ibibaye hagati y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda RDF ndetse na UPDF ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Reka nongere basuze kandi bifurize kugira ibihe byiza mwebwe mudukurikiye muri imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi, igihugu cya Tanzania, namwe kandi mudukurikiye mu gihugu cy'Ububiligi, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe muri benshi cyane mudukurikira gatanu kuri gatanu mu makuru tuba dukomeza kugenda atubagezaho. Ni iki kibaye ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda hagati ya RDF ndetse n'igisirikare cya Uganda? Reka nze mbigare ko mu buryo burambuye, ariko reka mbanze mbabwire ko mu makuru mu buryo bwinshi make twihuta cyane kugira tugaruke ku nkuru yacu. Ikiza nuko yaguma i Geneva mu Suisse ni General Muhoozi Kainerugaba, akaba yavugaga kuri Bobi Wine, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. General Muhoozi Kainerugaba akaba ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, yavuze ko ikiza ari uko umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine yakwigumira mu Busuwisi. Bobi Wine yatanze imbwirwaruhame cyangwa se discours mu nama 18 yiga ku burenganzira bwa muntu na demokarasi yabaye kwa 18 Gashyantare 2026. Uyu mugabo yavuze ko ubutegetsi bwa Museveni bumaze imyaka 40 nta demokarasi ndetse n'ubu akiri mu buhungiro nyuma y'uko amatora abaye wa 15 Mutarama 2026 yarangiye urugo rwe rwagoswe n'abasirikare bashaka kandi kumuta muri yombi, ariko akabanyura mu myanya y'intoki agahunga. Umugabo yatabaje umuryango mpuzamahanga ngo umufashe guhindura ibintu muri Uganda, niba kandi badashaka kuzashaka kugira icyo bakora amazi yarenze inkombe. Urebye neza ataho yavugiye iri jambo bigaragara ko ari inzu abamo yamanitsemo ibendera rya Uganda rifashe ku gikuta, yitabiriye kandi akoresheje ikoranabuhanga. Gusa mbere gato yuko avuga imbwirwaruhame yari yavuze ko azitabira iyi nama mu Busuwisi. Mu butumwa General Muhoozi Kainerugaba yashyize kuri X yahoze ari Twitter nyuma y'amagambo Bobi Wine yari amaze kandi kuvuga, yavuze ko byaba byiza yigumiye i Geneve. Ati kiza cyabayeho mu kwishimuta ati kwa Bobi Wine cyangwa se Kabobe, ati nuko twese ati twamwibagiwe, ikiza nuko rero yakwigumira i Geneve iteka ryose. General Muhoozi Kainerugaba aherutse gutangaza ko abarwanashyaka b'ishyaka NUP ya Bobi Wine bateje imvururu mu matora, nyuma yayo harashwemo abagera ku 22 ndetse ubu 23 yagombaga kwicwa ari Bobi Wine. NUP ivuga ko harwanashyaka bayo barenga 700 bataye muri yombi, abarenga 100 kandi barakubitwa, abandi baricwa mu bihe byo kwiyamamaza no mu gihe cy'amatora yasize Perezida Museveni atsindiye manda ya 7 yo kuyobora iki gihugu cya Uganda. Makuru mu buryo bw'incamake, Mozambique igiye gushyira serivisi za leta ku ikoranabuhanga nk'uko bikorwa mu Rwanda. Perezida wa Mozambique Daniel El Chapo yatangaje ko serivisi za leta zigiye kujya zitangwa binyuze mu ikoranabuhanga nk'uko bikorwa mu Rwanda no mu gihugu cya Kenya. Iyi gahunda yatangajwe ku 17 Gashyantare 2026, iteganya ko gahunda za leta zikorerwa ku ikoranabuhanga serivisi zidagatangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga hagamijwe kandi iterambere ry'ubukungu. Muri Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda nirwo rwabaye urwa mbere mu gushyira serivisi hafi ya zose ku ikoranabuhanga no kwishyura bigakorwa kandi ku ikoranabuhanga ku buryo ushaka serivisi adahura n'uwayimuhaye. Perezida Daniel El Chapo yavuze ko igihugu kidatezwa imbere no kuba hari ibikorwa remezo bifatika kandi nk'imashini gusa, ahubwo biba bigomba guhuza ubuyobozi n'abaturage. Ati ibihugu ntabwo bitezwa imbere n'ibikorwa remezo bigaragarira amaso gusa, ahubwo bitezwa imbere n'ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga bihuza abaturage na leta n'amahirwe. Biteganyijwe ko hazashyirwaho komisiyo y'itekinike ishinzwe kwiga uburyo gahunda za leta zashyirwa ku ikoranabuhanga, hagahuzwa systeme zimwe zari zisanzweho n'imikoranire hagati y'ibigo, kuko ntabwo hagomba kandi kubaho abakora ubwabo ati ikoranabuhanga muri leta. Mu Rwanda serivisi nyinshi cyane abaturage kandi mu ngeri zinyuranye bakenera kuri leta bazisaba banyuze ku irembo, bakishyura bakoresheje kandi uburyo bw'ikoranabuhanga butandukanye nk'uko amakuru abishimangira. Mu buryo bw'incamake mbere gato ko tujya kuri inkuru yacu, reka mabwire ko igihugu cya Kenya, Perezida wa Kenya William Ruto yateguje arena igezweho i Nairobi. Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko bari mu nzira zo kubaka arena nshya igizweho muri gahunda z'ibikorwa remezo biteye imbere iki gihugu gifite. Kwa 12 Gashyantare 2026 Perezida wa Kenya Dr. William Samoei Ruto yashyize umukono ku masezerano yiswe The National Government Nairobi Country Cooperation Pact yasabaga miliyari zigera kuri 80 z'amashiringi azifashishwa mu bikorwa by'iterambere bishingiye ku kongera kandi ibikorwa remezo bigezweho. Inzego enye nizo kandi zibanwaho cyane muri amasezerano, birimo guhanga imiyoboro y'amazi mishya itwara n'imyanda, inzu z'ubucuruzi ndetse no guturamo na gahunda yo kubungabunga imyanda. Perezida Ruto kandi yavuze ko tugomba kandi kugira umujyi ujyanye n'igihe, turi kubaka stade y'igitangaza Talanta, inzu yakira inama z'agataraboneka i Bomase
ndetse vuba turatangiza ibikorwa byo kubaka arena igezweho muri Nairobi. Imirimo yo kubaka stade ya Talanta iherereye i Nairobi igeze kuri 80% yatangiye muri 2024 kugira ngo rero izakire imikino y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu iteganyijwe 2027 aho ifite ubushobozi bwo kwakira abagera ku 60,000. Ikaze rero muri amakuru ku nkuru yacu hagati y'ingabo z'u Rwanda ndetse n'ingabo z'igihugu cya Uganda. Amakuru atugeraho avuga ko ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda, amakuru aturukayo nuko ingabo za RDF, igisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force ndetse na UPDF zikorera ku mupaka zahuriye mu nama i Musanze. Ingabo z'u Rwanda RDF n'ingabo za Uganda UPDF bateraniye mu nama ya 7 y'abayobozi bakorera ku mipaka yabereye i Musanze kuva tariki ya 18 kugeza tariki 20 Gashyantare 2023, igamije kandi gusuzuma no gukemura ibibazo by'umutekano n'ubufatanye ku mipaka y'ibihugu byombi. Inama y'iminsi igera kuri 3 yibanze ku gusuzuma ibibazo by'umutekano bihari, gukomeza kandi ibikorwa byubaka amahoro, guteza imbere ubucuruzi n'ibikorwa byambukiranya imipaka ndetse no kugaragaza amahirwe y'inganda n'ubukerarugendo mu ntara y'Amajyaruguru. Inama yitabiriwe n'abayobozi kandi b'amadiviziyo y'ingabo z'u Rwanda akorera ku mupaka w'u Rwanda na Uganda bayobowe na Major General Lucky Karusisi uyobora diviziyo ya 5 na Brigadier General Deo Rusanganwa uyobora diviziyo ya 2. Ku ruhande rwa UPDF haje kandi abayobozi ba diviziyo ya 2 ingabo zirwanira ku butaka bayobowe na Major General Paul Muhanguzi, abayobozi kandi bakuru mu nzego za gisivile n'umutekano wo mu bihugu byombi nabo kandi bitabira inama barimo Guverineri w'intara y'Amajyaruguru Maurice Mugabo wa Gahunde ndetse n'abahagarariye inzego z'ibanze za polisi ku mpande zombi muri rusange. Ibiganiro byibanze ku gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe mu nama zabanje cyane ku bijyanye no kurwanya ibikorwa binyuranyije n'amategeko byambukiranya imipaka no guhangana n'ibibazo bishya by'umutekano. Impande zombi zasuzumye intambwe imaze guterwa mu guhanahana amakuru, gushyiraho uburyo kandi bwo kugenzura ubufatanyije no guhuza ingamba zigamije kandi kubungabunga ituze ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Mu gitsinda ry'abashyitsi ryageraga i Musanze ryabanje kandi kugirana ibiganiro n'abayobozi b'intara, rihabwa kandi ibisobanuro ku bikorwa by'iterambere bifitanye isano n'iyi gahunda y'ubufatanye ku mipaka. Guverineri kandi Mugabo wa Gahunde yashimye imikoranire y'ingabo z'ibihugu byombi mu kurwanya ubucuruzi butemewe, icuruzwa ry'ibiyobyabwenge n'icuruzwa ry'abantu, anagaragaza amahirwe kandi y'ubukungu ari mu ntara y'Amajyaruguru. Yagaragaje ko iterambere ry'inganda kandi rigira uruhare runini cyane mu kuzamura umusaruro mbumbe w'igihugu GDP, banashimangira akamaro kandi k'ubukerarugendo by'umwihariko pariki y'Ibirunga. Abayobozi b'ingabo ku mpande zombi kandi bashimangiye akamaro k'inama. Brigadier General Deo Rusanganwa yavuze ko ari urubuga rukomeye rwo kubaka icyizere, guteza imbere kuvugana ku mpande zombi, ubufatanye ndetse no gukemura vuba ibibazo bivuka ku mipaka y'ibihugu byombi. Major General Muhanguzi nawe kandi yashimangiye ko ibiganiro bigendera ku murongo usobanutse w'ubuyobozi ari ingenzi mu kubungabunga ubusabane, umutekano no guteza imbere iterambere ry'akarere muri rusange. Uretse ibiganiro byabereye mu cyumba cy'inama, iri tsinda ryanasuye kandi ibikorwa by'ingenzi by'ubukungu biherereye i Musanze birimo icyanya cy'inganda cya Musanze, uruganda rwa Gorilla Textile Limited n'uruganda rwa Simerwa ukorera Musanze. Biteganijwe kandi ko bazasura ikigo cya Mutobo gishinzwe gusuzuma, gusubiza mu buzima busanzwe no gusubiza mu muryango abahoze mu mitwe yitwaje intwaro. Duhindure ingingo turi n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa menshi cyane. Abwire ko wari perezida wa Korea y'Epfo yakatiwe burundu. Wari perezida wa Korea y'Epfo yakatiwe igifungo cya burundu. Urukiko rukuru rwa Seoul Central District Court, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira, rwahamije uyu wahoze ari perezida w'iki gihugu yitwa Yoon Suk Yeol rumukatiye igifungo cya burundu nyuma yo gusanga yaragize uruhare mu mugambi wo guhungabanya inzego z'ubutegetsi mu gihugu cya Korea y'Epfo. Urubanza rwasomwe kwa kane rugaragaza ko icyemezo Yoon
yafashe mu kuza 24 cyo gutangaza ibihe bidasanzwe bya gisirikare martial law cyakigamije kandi guhagarika no gutesha agaciro ibikorwa by'inteko ishinga amategeko. Mu ijambo yagize kandi ku gihugu kuri televiziyo y'icyo gihugu, Yoon yari yatangaje ko hafashwe ingamba zikomeye cyane zigamije guhangana n'abayisi imitwe irwanya igihugu. Umucamanza Ji Gwi-yeon akaba yavuze ko iperereza ryagaragaje ko Yoon yohereje abasirikare ku nyubako y'inteko ishinga amategeko mu rwego rwo gucecekesha abatavuga rumwe nawe mu bya politike. Urukiko rwemeje ko intego yari uguhagarika ibikorwa by'inteko ishinga amategeko igihe kitari gito. Rwongeyeho ko gutangaza martial law byateje ingaruka zikomeye mu mibereho n'umutekano y'igihugu kandi ko nta kimenyetso cyagaragaye cy'uko uregwa yagize agaragaza kwicuza. Nyuma yo gusuzuma ibimenyetso byose, urukiko rwemeje ko Yoon Suk Yeol akatirwa igifungo cya burundu. Uyu mwanzuro watangajwe mu murwa mukuru Seoul nk'uko byatangajwe mu binyamakuru by'Abafaransa AFP cyangwa se Agence France de Presse. Eka mbabwire kuri inkuru ya Cuba ntihigeze igera habi nkaha uko ibihano kandi bibaje bya Trump byagejeje abatuye iki kirwa ahakomeye cyane. Abaturage ba Cuba bari mu kaga batigeze babamo kuva myaka hafi 100 ishize, aho kubura igitoro kuva mu kwezi kwa mbere kandi byatumye iki gihugu kigenda kibura amashanyarazi, imodoka zitwara biribwa n'abagenzi byinshi zaragaze. Leta yafunze amashuri yisumbuye na za kaminuza, ibitaro birakora mu bushobozi buke, ubuzima kandi buragana mu kaga. Ati buri wese aribaza ngo Cuba ishobora kandi kwihangana kugeza ibindi byumweru bingahe? Ni gute byageze aha? Ikigo SB Global Commodities kivuga ko ubusanzwe 60% by'ibitoro bya Cuba byavaga muri Venezuela, 25 bikava muri Mexique, 10 bikava mu Russia, byose bikahagera kandi bizanywe n'amato y'ubwikorezi. Kimwe no mu bindi bihugu byinshi ku isi, ingufu z'amashanyarazi n'ibikorwa by'ingenzi by'ubuzima muri Cuba bicungira ku bitoro. Kugira ngo rero ubyumve, ku kwezi kumwe Cuba kandi yazanaga mu gihugu utugunguru miliyoni 1,200,000 by'ibitoro, ati hejuru utugunguru miliyoni 13 ku mwaka. Cuba ni umuturanyi kandi uri ku kilometero kigera 150 uvuye Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko urebwa nabi cyane Washington kuva ubutegetsi bwa gikomuniste kandi bwafata ubutegetsi bw'iki kirwa mwaka w'1959. Kujya Washington yakomeje kugenda ifatira ibihano La Havana, ariko ikirwa kandi kigakomeza kubaho kubera inshuti ya nka Venezuela, Urusiya, Mexique n'Ubushinwa. Ariko kuva mpera zo kuboza gushize, ubwo President Donald Trump yategekaga abakomando kujya Caracas kubagafata President Nicolas Maduro bakamujyana muri Amerika, agahinda gakomeye katashye La Havana kuko bari bazi icyo gitero gisobanuye. Ibitero bya Venezuela mu maboko ya Amerika, bamwe bibwiraga ko Trump ashobora kandi gukomereza no ku butegetsi bwa Cuba, ariko yavuze ko afite ubundi buryo bwo kurangiza igihugu cya Cuba muri rusange. Yabwiye ibihugu byose ko bikizagerageza kohereza ibitoro Cuba agishyiriraho imisoro iri hejuru cyane ibicuruzwa byacyo bijya ku isoko rutura rya Amerika. Mexique niyo ahanini kandi yabwirwaga nk'igihugu cya kabiri cyohereza ibitoro byinshi cyane ku isoko rya Cuba. Uburusiya bwagenje make kuko butifuza kwishura mu ntambara ya kabiri utarasoza iya mbere mazemo imyaka hafi 5. Izindi nshuti zose za Cuba nazo zagenje make, izindi ziratinya. Ibintu byifashe bite rero ubu muri Cuba? Kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere buhoro buhoro ibintu byagiye kandi bigorana kuri iki kirwa cy'abaturage hafi miliyoni 11. Uko ibitoro kandi byagiye bibura, niko amashanyarazi agabanuka, niko ingendo zihagarara, niko ubucuruzi kandi ubuvuzi, ubukerarugendo n'imirimo by'ibanze bigenda kandi bihagarara. Kompanyi y'indege ya Air Canada hamwe n'izindi ebyiri zo mu Burasiya zahagaritse ingendo zijya n'iziva muri Cuba kuko nta bitoro zihavana. Canada kandi Uburusiya nibyo bihugu bya mbere bivamo abakerarugendo benshi cyane bajya muri Cuba. Uko ibintu kandi bigenda bikomera, leta yahagaritse imirimo y'ingenzi, itegeka abantu kandi gukorera mu ngo, amashuri menshi cyane kandi kuba afunze, imihanda mu mujyi ya Cuba. Ati muri iki gihe imodoka kandi zicamo ziba ari mbarwa. Mu bice byinshi cyane by'iki kirwa amashanyarazi kandi ashobora kuba amasaha 18 ku munsi yabuze nk'uko ikinyamakuru byaho bibivuga. Ibi bigira ingaruka uretse no ku buzima busanzwe, ahubwo no kukuvura indembe, abarwayi bakenera nka dialyse n'ibindi. Perezida Claudia Sheinbaum wa Mexique, inshuti ya Cuba, mu cyumweru gishize yaburiye isi ko Cuba iri mu kaga gakomeye cyane. Gusa nawe kubwo gutinya ibihano bya Trump, aho kohereza ibitoro yohereje Cuba ubwato bunini butwaye toni 800 z'imfashanyo irimo ifu y'amata, ibishyimbo, ibikoresho by'isuku ndetse n'ibindi bitandukanye. Amafoto ava muri Cuba yerekana abantu bicaye ku mihanda bakora ubusa kandi bari mu kababaro kubera uko ibintu byifashe muri iki gihugu cya Cuba muri rusange.
nta bitoro, nta bukerarugendo, nta kashi, nta mibereho. Icyumweru gishize inzobere kandi zivuga ko Cuba yari igeze habi kurusha ibindi bihe byose imbere. Iserukiramuco rikomeye Festival de Habamo ribera muri La Havana buri mwaka mu kwezi kwa kabiri ryo kumurika itabi rya Cuban cigar. Abarinywa bavuga ko riri mu matabi meza cyane ku isi. Abaritegura batangaje ko uyu mwaka ritakibaye kubera ibibazo by'ubukungu. Ishami rya ONU riharanira uburenganzira bwa muntu kandi ryatangaje ko ibihano Washington yafatiye Cuba bikabije kandi binyuranyije n'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Trump arashaka iki mu by'ukuri? Icyo ni ikibazo abantu benshi bakomeza kugenda bibaza. Amagambo ya Perezida Donald Trump yavuze mu byumweru bishize yumvikanishije ko Cuba idafite ibitoro izaba irangiye kandi bisa naho ari kuko bimeze kuko azi neza intege nke z'iki kirwa. Ubutegetsi bwa gikomuniste bwa Havana ku myaka 68 bumaze ubu buri mu bihe by'intege nke butigeze kandi bugira mbere. Abasesenguzi ba politiki bavuga ko Trump ashaka gukuraho ubutegetsi muri Havana adakoresheje ingufu za gisirikare. Amateka yerekana ko abantu bashonje kandi barakaye nta kindi bakora uretse kwivumbagatanya bagarika ubutegetsi. Benshi bemeza ko ariyo ntego ya Trump maze byabaho Amerika ikinjira. Perezida Trump yabwiye abategetsi ba Cuba ko bagomba kwemera deal nawe cyangwa se iki kirwa kigahura n'ingaruka mbi cyane. Ku gihe cy'ubutegetsi bwa Barack Obama diplomasi ya Havana Washington yahawe umurongo mwiza, ariko ibintu byasubiye inyuma ku bwa Trump ubigeze habi bitigeze kandi bigera mbere yuko inzobere kandi muri politiki mpuzamahanga zibivuga. Akaba rero ari igihugu cya Cuba gikomeza guhura n'akaga gakomeye cyane. Ntabwo byoroshye rwose muri Cuba. Hanyuma reka tubone n'andi makuru atandukanye yakomeje kuri Kinshasa na Washington ku itariki ya 5 Gashyantare 2026. Iyo nama abera Washington DC yari igamije kandi guteza imbere ubufatanye mu by'amabuye y'agaciro bwemeranyijwe mu Kuboza 2025. Gushyira ikirombe cya Rwaya rero mu maboko ya Amerika ngo biri mu mugambi wa Kinshasa wo gukurura abashoramari b'Abanyamerika mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo maze igihe kandi bwarayogojwe n'intambara. Kinshasa ivuga ko kandi hakenewe amafaranga ari hagati ya miliyoni 50 z'amadolari Amerika ndetse n'150 kugira ngo ikirombe cya Rwaya gitangire kandi kongera gukora, ndetse ko ayo mafaranga ashobora kandi kugaruzwa vuba kwera ukuntu koruta ikenewe ku isoko mpuzamahanga. Amerika yabungirijwe iki kirombe mu gihe kandi yifuza guhabwa amoko atandukanye y'amabuye y'agaciro mu rwego rwo guhanganira n'Ubushinwa isoko rya Afurika no kugira ubuhunikiro ubwayo ubuhagije. Umutwe wa M23 wanenze kiriya cyemezo cya leta ya RDC uvuga ko gahunda yayo y'ubufatanye mu by'amabuye y'agaciro na Amerika ifite intenge zikomeye. AFC 23 ivuga ko Kinshasa kandi itagakwiye kugirana amasezerano mashya mu by'amabuye y'agaciro mu gihe kandi imirwano igikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mutwe nk'uko rero umwe mu bayobozi kandi bawo yabibwiye kiriya gitangazamakuru uvuga ko intego zawo atari amabuye y'agaciro ko ahubwo ushyize imbere kubohora abaturage. Yunzemo ko kuba rero Kinshasa iri guha Washington Rubaya kandi itayigenzura bigamije gukurura Amerika ngo ifashe leta ya RDC kuyisubirana ku ngufu za gisirikare. Umuyobozi w'amamakuru ya gatatu kandi utifuje gutangazwa amazina kandi yavuze ko uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro yo muri Rubaya bufitwe nyirabwo wigenga utari leta ya Kongo. Ikirombe cya Rubaya kandi gisanzwe gicukurwamo 15% bya koruta icukurwa ku isi yose muri rusange. Muri makuru mu buryo bw'incamake muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeza kugenda avugwa bagire ko leta RDC yarenze ku gahenge gashya katamaze n'umunsi. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryarenze ku gahenge gashya kasabwe na Perezida wa Angola Joao Lourenço mu gihe kandi yari umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyangwa se Union Africaine. Perezida Lourenço yifuje ko ako gahenge kandi gatangira kubahirizwa ku itariki ya 18 Gashyantare 2026 mu gihe akomeje kandi imyiteguro y'ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo. Tariki ya 13 Gashyantare Perezida Felix Tshisekedi RDC yemeye aka gahenge, ariko ihuriro rya mama ya gatatu ryagaragaje ko ibyo ari binyuma kuko iryo tangazo ryasohotse mu gihe kandi ingabo za leta zari zikomeje kugaba ibitero. Umujyanama Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afurika yitwa Masari Buros yasabye leta RDC na mama ya gatatu kubahiriza aka gahenge, ibitero bya drone bigahagarara
gusa nk'uko byagenze no mu bihe byabanje ingabo za RDC z'u Burundi n'imitwe y'abazarendo kuri wa 18 Gashyantare kandi byagabwe ibitero cya kajugujugu na drone mu bice by'imisozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo. Igitero cyabaye imbarutso y'imirwano hagati y'iri huriro n'umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwanaho mu gace ka Rwincakuku ndetse na Nyaruhinga. Ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC kandi ryongeye gutwika inzu z'abaturage mu bice birimo Karongi ndetse na Rubemba tariki ya 14 Gashyantare kandi nabwo batwitse inzu mu midugudu ya Kalongi, Karingi na Gakenke zibegereye zibyegeka kuri MRDP twirwaneho. Hanyuma rero mu makuru akomeza kugenda avugwa mu buryo bw'inshamake kugira ngo tujye kuri ya nkuru ivugwa iturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Reka mbabwire ko Ban Ki-moon agiye gushyirwa mu buyobozi bwa kaminuza yose y'ikorana n'u Rwanda. Ban Ki-moon wahoze ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yagizwe umuyobozi w'icyubahiro n'umwarimu w'ikirenga mu kigo cy'ubushakashatsi kuri Afurika muri kaminuza yose ndetse yo muri Korea y'Epfo isanzwe ifitanye imikwanire n'u Rwanda. Amakuru ahari avuga ko ku itariki ya 19 Ukuboza 2025 aribwo iki cyemezo cyafashwe. Iyi kaminuza iri guteganya kandi kumwakira mugaragara mu mpera z'uku kwezi cyangwa se muri Werurwe w'umwaka. Mu nshingano ze nshya arimo kandi gukoresha ubunararibonye n'ubufasha afite no gufasha umugabane wa Afurika kwaguka mu bijyanye n'ubushakashatsi no kugira uruhare mu bikorwa binyuranye byo ku rwego mpuzamahanga. Ubufatanye kandi bugamije kurenga amasomo asanzwe hakubakwa kandi imikoranire hagati ya Afurika n'ibindi migabane mu buryo bwagutse mu nzego n'imikoranire ikoranabuhanga, ubuvuzi, uburezi, AI ndetse n'ibindi. Intego no gutuma kandi Afurika idasigara inyuma mu iterambere ry'isi. Mu kazi ke kose Ban Ki-moon yakunze guharanira ko ibibazo bikomeye cyane byugarije umugabane wa Afurika byakemuka birimo n'imihindagurikire y'ikirere, amakimbirane n'uburenganzira bw'impunzi. Yitezweho kandi kuba ikiraro gihuza ibikaminuza n'ibihugu byose bya Afurika, aho azafasha guhindura iki kigo cy'ubushakashatsi kuri Afurika urubuga mpuzamahanga mu bushakashatsi n'umufatanye mpuzamahanga. Umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi kuri Afurika muri kaminuza yose Ban Yeong-sang yavuze ko iyi kaminuza kandi irimo kugerageza kubaka ubufatanye ku rwego mpuzamahanga mu bijyanye na siyansi, ubuvuzi, ikoranabuhanga, AI ndetse n'ibindi. Kaminuza ya Wonsei ni imwe mu zikomeye cyane kandi zizwi cyane muri Korea y'Epfo, ikaba iherereye i Seoul. Twihuta reka tujye ku nkuru iturutse muri Presidence ya Repubulika muri iki gitondo nk'uko amakuru atugeraho abigaragaza. Ku munsi w'ejo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaganiriye n'abarimo Professeur Subra Suresh ku guteza imbere uburezi. Perezida Paul Kagame yakiriye abarimo Professeur Subra Suresh washinze akanaba perezida w'umuryango wita ku burezi n'imyigishirize Global Learning Council n'umuyobozi mukuru kandi w'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe amahugurwa n'ubushakashatsi UNITAR Michel Gire McDonough. Perezida Paul Kagame kandi yakiriye umuyobozi mukuru w'ikigo cyitwa Virus Institute Dr. Louis Howell na Dr. Gururaje Deshpande uri mu bashinze umuryango wa Deshpande Foundation. Aba bayobozi bakiriwe na Perezida Paul Kagame bitabiriye inama yiga kandi ku guteza imbere uburezi izwi nka Global Learning Conference 2026 iteganyijwe kubera i Kigali tariki ya 19 Gashyantare 2026.